Voin hi August ni somni pasari zirtom ni sang ni somni pakhat ania ngai thatu te du sangna chibai kan buk veka cheu Myanmar lam thu thar hian bul han tran le phot mai te ang Burma Sipai kem pakhat chu August ni somni paruk nimin jing khan Kachin National Liberation Army KNLA Battalion 17 noya brigade pakhatin anlak sakle ti dipolaya pengkom chuan atalang nimin ningani jing da sombor vel khan Nutago region ko khua a Burma Sipai kem pakhatom chu KNLA Sipai anlak nuwa Burma Sipai peng pakhat Border Guard Force BGF te chu in kana ommi alovin an hnung tolta ani Sipai kem hi KNLA in lak tumin an bei chu BGF lam hian in kana ommi alovin an hnung tol san ta ka wangin kho khua Burma Sipai kem hi KNLA hian olsam takin an la the theita ani he kem hi Burma Sipai lam hian omun khonan an mang thina kem poimo tak ani Burma Sipai lamin an chuasan nu hian Border Guard Force lam hian omnan an mang ve ngal ti dipalaya pengkhom press release chuan atalang palito mioma venga raltlan ria buk kema August ni somni panga nimin khan papakhat chu chemtea vi ani hnuwa thi mithi hi namada khua a cheng u min u kumsom rupanga me nia chemtea vitu hi nanchong wa khua ami un tun ei ani zu an ruya anin hnial boi hnuwa he boina le thina hi athleng zui ta ni in a hmuna omte hne na tangin thu don ani chin ram chung palito region a Burma Sipai le Arakan Army in kana thlenga wanga raltan om an tamna mun ani ram chunga tax le thil dang sumlang lu atlem so ta wangin Sipai sarkara minister ta tiamin sumhan film kur ram a tul thu le August ni somni palia nei pidua ram chung budget en hona meeting a military a finance commission vice chairman vice senior general so win chuan atul thu asoi tuna ri chuan covid-19 damlo te en kol me kan nia ram chung sumlu ta tanhiam ve zela tuna tanga tharuk nuwa pe chuan atla niam zual zel mai thei tun din muna chuan lo thei lovin covid-19 lama in en kol angai a hian film khur taka sumle pai man angai thu senior vice general chuan asoi Myanmar Sipai sarkar hi sumle pai lama an mang ang tak zet to an sipai te ethnic armed force sang tele PDF te NUG laka an chan heu mai boxia tun din muna hian an thla aphang tan hle ni in alang a chan chin kan soilo na po arei ta boka ta lang ve hrim tiang senior general pension than sui tenu pa chuan covid-19 sipui an kaya sipai dam do ina en kol ni in dam takin dam do in an chuasan thu chanchin setu pakhat ne na tangin don ani senior general pension to than su ale anupui hian covid-19 an kai nu August ni som khan sipai dam do in thei chaung a en kol an nia tuna chuan en kol dam ni to in nei pito a an chei ne na anom to ani senior general pension than su hi kumsang khazukwa somkwa paruka tanga sang ni som in kara sipai thu nei na manga Myanmar ram op tu khani in Myanmar ram dan pui sang ni pariat kan ti fo po hi a hun laya siam le zia ani Palestinian te Israelin kongpui an dan cha sak ti top tura Putin Gaza Strip chim lama Israel sipai te in khuana bula lung oilo na an lan tir nor an huai hot dona wangyan Israel chuan ni lai ni khan sipai tamzo ka tir luta Gaza chim lama nor huai hot ten hodar nan hian tear gas le live fire an mang Palestinian medic chuan mi pukwa velin diaman tua ni na talang Hamas en kolna hnuaya om Al Aqsa television network chuan dai dan na bula mi pui pung khom de chu Israel sipai motor athen nuwa an tlan chiat lai le sipai ten tear gas a an phu lai thalak te an tilang ani inri ni liam ta khan Palestinian ti hian nor huai hotin boina na sa takalo chuak to boka
Israel sipai te silai me puwa Palestinian mi somli chuang India mantuar anjinga hian no pangkum som pathum mi potela alua ka fu ani thu Hamas Health Ministry chuan a soi liam tor jinga pakhat kum som thum pahnih mi Osama Dweji chu ni lai ni khan a diam tur lovin a thi hemi tuma boina chuaka hian Israel sipai po alua ka fu ni in liamna taka tura damroina enkol mek ani Israel in Gaza Strip kongpui adan sakti top tura norna tan Hamas te hian nor hi an huai hotani kumsang ni pasaria Hamas ten Gaza a thuneina an chana tangkhan Israel e Egyptian Gaza Strip in kalpona an ladan sak reng ani Israel chuan hei hi Hamas ten ral thuam le an in thuam chakna tur man ruwa an lang lu tur vena atana ti an ni thu an soi blockade kalpuya wang hian Gaza economy po atla che so tia na mulo 50% velin an pungto kumsang ni pasari atang khan Israel e Hamas te voi tam takin muthiam lovin tumli an in do to kumin mei thla khan ni som pakhat chung in beile in Palestinian zani somruk le Israel mi som pathum an thiani ma se ni som pakhat nuwa in do na ti to pa in ka hai puan an rem ti theita a Hamas chuan Israel in Gaza a blockade khauzok a kalpui le wangin in remna an lo siam bo chia apu Israel hian karma sa khan Gaza a chengte chomdo na peklu na torin khata ram chu in remna siam puya ma se an in remna siama hian chomdo na te chu UN in dong tura Israel in a than chhuwa chung kwa te hne na apeang ama chuan Palestinian te chomdo na tur pui sa pek te chu Hamas te kota hian pek ma sak phot ani thin North Korea Parliament Supreme People Assembly SPA thathar hian an ram economy le ram chung din mundang te soihowin parliament meeting an nei don state media KCNA chuan September ni som poriata parliament in khom hi nei ani don ti soin ramma sona te education le recycling te po soiho ani don ti in atalang North Korea Parliament ro re in khom hi an nei khat le a in khom an nei poin ro re lai worker party in budget thelu tura thuklu na dang alo siam to te nem hne na tan ani tlang pui thin ma se tum khata ero chuan ni danga an ti ngai lo angin sarkar policy chungchang te soiho an tum hei an ram economy atlang hniam na sarwang nia ngai ani kumin jun thla khan North Korea ho tu Kim Jong Un chuan sileng wang le ni kumlama thlipui tlein chian na thlen wangin an ram ei le bardin mun a thalo le ti alo soi tua kumina thlipui an tua le boka thlai chin tam tak ati chele bok ani Afghanistan ram chung din mun le sarkar lai pui malak dan chungchang te soihowin nimin khan Delhi a Parliament House Annex all party meeting nei ani meeting a hian external affairs minister S Jaisankar chuan ep tu hruai tu te hne na Afghanistan ram chung din mun le India mi te hruai chu ani dan te a hrila sarkar chuan India mi la tangkhang mek te hruai chu vek atum thu po a soi Jaisankar chuan Afghanistan ram din mun chu a thalo hle ani atia Taliban te chuan Dohan a inremna anzia an thu tiam te an vong zui lo ani ati mi singkha sanga velin sarkar lai pui hne na Afghanistan an chua san theina tura puina an dil thu soin din mun khirle hau tak tak kara theitop chueng hruai chuana hi thomek ani tina soibok ma se India hi Kabul atangin ni khata flight pani chau anei phal sakania India mi zathum chuang ba ka ram dang mi engemaw za chu India rama hruai thlen ani to all party meeting a hian Congress roi tu Mallikarjun Kharge Rajya Sabha a leader of opposition le Andir Ranjan Chowdhury Lok Sabha a party chief baka NCP ho tu Sarat Pawar DMK roi tu TR Balu le Prime Minister Louis Devi Goda te po an tela Afghanistan rama Indian Ambassador Rutendra Tandon le Foreign Secretary Har Singla te po an tel ani Football khovela thunei tu sangber FIFA President Gianni Infantino chuan UK Prime Minister Boris Johnson hena lekha athona jinho in khung san ngai chungchanga English club a khelte sethiam turin angen September thatira international break omdona ma se England le Spain a club te chuan an player te ramtana an fe chualama an ho nuwa in khung san le angai dona wangin ramtana fe chu an phallo khovel ram chang sarkar ten COVID-19 huana rama ngai red list an neya UK point an red list a chuang rama jin chuak player te chu
an ki nuwa ni som tal an in kung san angai tur thu dan an neya hei wang hian player te chuan captain match engemaw zat an khel thei dawn lo hei hi ngai ngam lovin Premier League club te chuan international break up player te chuat tir lo an rel ani FIFA president Gianni Infantino chuan he thutluk na in international football ang hong thei dan tur a hria UK Prime Minister Boris Johnson chu lekha a thon tahial ani Infantino chuan Euro 2020 top lama an dan ang khan kal le turin ka ngen ani atia Europe top lama chuan UK sarkar chuan VIP te chu in khung sang kher ngai lova an drama an lu phal saka FIFA hotupa chuan kan hun diamta khan in lungrual takin khovel ti buai tu sileng kan dowa kan ma huna pro kan ti zel ka be sei ati FIFA hnuai ramte league le club zongjong te chu khovel football ta na thaber tura thutluk na siam turin ka ngen khovela footballer thaber ber ta chu England le Spain an khela heng ramte hian khovel mun sang sanga football inelna zaomna hum him hi an na ani ve bokani ti na soi UK sarkar oiwa thupuang tu chuan FIFA president lekha chu an hmu ngei thu asoya FIFA hena kan dan kal lai thak dang lam tumna kan nei lo thu kan sila mipui van tlang himna tur ngai tua chunga he dan hi nei kan ni ati Euro 2020 anga ti thei ani lo chan hi jin lut chuak an tam don lutuk wang nia ngai ani Premier League chuan an league club te chuan som ti tak chunga ramtana player te fe chuati lo an rel thu an soya Football Association le sarkar nen po in biak na nei ma se omzia anei lo thu an soi ani viewer te hnen angen na han je vele tiang kan channel min la subscribe sak lo viewer te ji ngai nom chuan subscribe ti kha min lo me keu turin kan an ngen chuwa subscribe ti min me sak nuwa notification bell kha in metanga ola in dale ron ya